Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ginong yalam shnong kawa pungskor kawa hap hapo East Center Hills. Hakalai tadi uya yong arja pesan kira det mi shaka office jong ke Meghalaya State Pollution Control Board. Ban panjing shai halor ke jing yo CTE kawe ke company sanjanga do yong. Kador bar shnong jong shnong wa pungskor. Kalarai banum sha dalile banbu eka karkhana sanjanga do yong. Hathlu kore watong tiang. Kebadan hak shnong mukhab jong ke East Center Hills District. Namar bakadang hap hapo wa pungskor. Habe akran berkinong thok kubor hadian beli kendo EU member secretary ke MSPCB u Dr. G.H. Sharmang uba heshnong ke wapungskur uba pusling dekhar ulaong bakashnong ke yengskam banum ailat banbu ke cook plan hak tiga than namar bahajan ke tiga jaka ke donru ke klau balabu kerpang ke bahap apo ke shnong wapungskur ke beladan palat handru pau hadu anyu pausnam ula pentip ru uba kebot kala pentik na yaki bakin sepenlong ya ke jingjirat biang ya ke tiga jaka banlap lada don em ke klau balabu kerpang kebadan marjan berkejaka belatmu hak bakila ai ke consent to establish CTE banseng ya kejaga shnakuk katba uba adkhar ulaong baki sngokhya hadu kata-kata namar ba i kumba ulu ula banwan sheshnong batle katba mon klem kajing tip jong kador barshnong ni wa heshnong hinin kasngi ke dokhat kador barshnong bopungskur kilale ban khang ya kajing thmu banseng ya ka LAM cook manufacturing unit hak de kejaka Nakleng member secretary ke MSPCB u Dr. G.H. Sharmang ulaong ba ke NOC ban ajing bet ban shnai ke ka karkhana la ai da kador barshnong mukhab dak bakala yo NOC ni udalai bat kilayo ru ka forest clearance naga district council bat nak tenat klau kumta hadian bala yo ke ni jing bet kila sedang ban penyat ya ka kam ulaong bah ka ni kata yo banwan nakleng jung u bat ka office MSPCB kin salet ban jurep ya ka jaka bat lada kilap shisha badan ka klau kin sale ya ka badan kam mentang i dang sumit na office yang member secretary yang pollution board ya bu jingle ki balai hadu dayok CTE kan ga kok ni ku mo snong ngim ya jing tip ka ai na gliang ka office yang pi na ne na liang doloi kong mo jing tip namar hak tu hi jaka ga de jaka ka put sam jong ga dorbas nong pung skor manami into na office yang officer inte terhadap aklami dah keli welet kami lek pi tonggi dah kana yang idawan ni passport ong lek one passport new pi adu kluchnong ma tonggi wa dayo i gawi ke clearance now DFO wa onggi thot da declare ba item em klo ini tang dayu ba pi nin ha video wa dep sakhi wa to ha tu po to em kluchnong reserve force yang gedor bas nong pung skor man penlungok ga ile kami dong song hawat lada wan gi sport mendam yo wa tong tiang lek mo kana hanjan itu te man go gi er gi ya ko wa i kam gedor bas nong snyau si bahai ni kam te i kam gedor bas nong im eladi wo wan dagwi wan gi chnong wo tu klar po put sam ngi wan le he wan minum tau kamai gi ya spa im kam ya spa ela do ikara do le andre ito yo gi jing chat jing nang wo paka lada em cook factory nga api te gedenya prau kluchnong wada pesan yo ha na do wari maja I hadu kan ni than yo isu sakhi wa yo da he gi ikmen ni man siang sup I yo igel er pangat chnong chatau de nei te daw I ka modor bas nong ya ga wada bu I wari maja im kwa penwer man gele ka jing sup la ni ga jing nang jing chai ka jing kemen ya ga pateng go yong I te I ladum tu ladut nin hi de wan ni email la duty ba itu spot im cha yo nunu wan pen si do re tu thau em ha jan khlu chnong I la re yui ke jing ba klik to wa chnong mu khep wo daloi yong ilaka jwa wele ka daloi me jing tibi I wa pa ilaka po jwa ro o tiba wa to mu khep pung score review put sam jing skit o to tibu kamu daloi cha I dor ba chnong de em ka mete ka plan ni pi kamu dor ba chnong pung score kamu snya pinya yo ya wan yo pa asli henry udaloi o habba klik ini kam hab juba ule hab eu wa ga gchti saki weng na wa ga ni ga NOC wa eu lengba ilaka klam ga jing tip me majan snong man piu ga jing le ken snap u ye igo pung skor ladam kwa di am po ilaka yo mi isa lam snam kam wa te kuk bo hai akperu sa ladam snam kam wa te kuk bo apcem yung bo sa jwa nong I walal ti das nyawa mat ya jing ya hadu kan nun dang malai di kangit ladang senyawa itu semua em ga than hajan yung I klo da yong lut gi yung bru makat wa erong gila da chna ba wa dum da yong
แต่อีมากัดว่าเชียสเนี่ยดอยแหละมันได้อำนวยกุขนาดพี่คำนูองเดียดับแพรหลุดแต่คำเตออุดลอยดงไล่เชมีสเต็ปอยู่จริงทอต่อ police นี่หับเวงดอกว่าอย่างนี้ก็ NOC ว่าอยู่เรื่องบางเลยกะเฮชนองยังมุขเบแล้วแล้วหับเวงแต่อยู่พินินว่ากินน้องชนองยังมุขเบแล้วดับประชากีและว่าสมัยหอมกันตัวน้ำตาตัวอะไรที่หอมกันตัวมันก็น้อยแต่เยวตั้งหับประคัดอยู่บุญนั่นหลังหับประคัดอย่างนี้ไปน้องชนองยังอีและนี่ยังอีมันต่อประคัดด้วยอียังอียับกีหอยกันตัวชินูหอยก็อีkamu ada hikai gue wasiannya ya genu para marjan to ya maya genu wala kamtam ngamni kok kana fi la dom chwa da bon gi nong chong snong pan bu opo sami henrei ge dorbar snong yen tli be go ongo yag kok yag pensma yag pensi yag er yau pen chana kujut ya dalele im jo enusi kam emini da meeting happy ac to pamrapai tlu yo report wa hapung skor gini child death rate i chunong i rap ku kli ki nga bo jingli waktu ko am halal ya untuk kita ro effect mo yi kena gu wadang depkha lani kena oda arlis nem te da boy the smart gi pliu yap smart gi pliu ongi i hab sumari be panga ongo hab le research wa pi kita ko am halal ya ham chunong mu khep boy gitu wa pen kita te smart yap gi pli kena gi payuken ngiong i tani te daw nga bo kajing perca wa yak ni ko ki dalele im to em gutu lada em ga chunong mukhep lada to chapur sam ki meret chief gila im chai la yik yau pesan ngetem po kper gi hoy tang ladang di lahe ko sa area pung skor idare le perca bai tong chuna gile myo igete to kwa i wa kajing wani hini man de kajing snau si de snau in mato wa ong hasamen sa thop kat no kajing snau kta bhawa temret athan manayin go kita tedem tan gitu te we sai wile go pung to headquarter ng CNRD block upung man snau sarom ci kamwa dai sarom ya sarkar te o ngamte no wile o ngamte wa headquarter ng upung CNRD itu wan sa ko iki yo ang snau man ichunong piu man ichunong betsen te henry nei te daw im kwa u cha klambeng ichunong tha im kwa cha yu ben cha im kwa yu do ye kita ga jing kemen jing snya sup ga jing chat jing nang la do ya te spa pamper khnang wa ga imlang sa lang yusuk ya khnang wa ga imlang sa lang le myo ya kno eng tho haden apot jangan yang kamu hek chunong paten kat wa ngarang imo ya ga kok hi hamar jan chunong mar sa chna la da gi bi cha le tang i ga jing percha ya piten yo kai ga yo i wa to ongi do dau bo sngi gi o one inspect gi terus nyau pi kam te ong gi pi boy gi kam tu tang inspect tu yu em tu ong ngawan ni tang yu em klo kam no em klo how you pi video ni da share wa to klo pana marjan teman pi yu te ge yer ge yu snya suk no teman hite daw ong gi yo phone yo one spot inspection yo pai la to ni wa pi ong pi yo weng no gi ga lana spot inspection kinsak bu te we dai ya kene ngala de phone umenin ujuba ba nga ong tu por ba ngale yang tu don klawong kum don klaw halor ka don tu tanga ngin kendu ong ban kendu ban ngila shai ngin wana office ngo tengin bo yang jing tho apo lais ngi hap hi ban weng no ya kene NOC ndai ban le kat bomenda apo ilika ndai tang bopung skor don bon gi chno po ilika jwai ka udalo jong ilaka jwai to ubru wa hagi por de manu bru piang mo doloy to bru yo ge kno bru kam sida ta man po ko pla po ko man cheng man mindset yung bru da ke ilka jwa to ilka ong no to ilkam to ilka wa yo gi wi wan u kende yo gi wi u kundok mana po ni cook factory pla wa wat u doloy tip ya i kam yu he chnong marjan chnong kejing bakla doloy bon ma itu kapor bakot publik dikiring ra hapo mukhep rum dan hau pung skurum dan krikat paman ban man kok tak lekat paman tangi sunong ni sunong jongi hapo pur sam jongi nim ailat to kalau kop ni ngayo pideng ini ka dar khas ni komplain bagi ong ba population board ka ai jingbit dan CTE ban bu ye gane ka kok akan ngejaka bagi khot ka thulu kuru ma
prepare ka hindu-hindu ki application bagi proses kalau dah kajing dan rangkat ikut Islam. Kabakong sabdu ka dek NOC national. Lada ka sinong hi kamsya kabambut kaban proses ikut kam dan jemput syai. Dan ako lang siya ngiyo yang ini ka NOC jong ini ka kok bagi OM kok. Ke NOC jong ini kumpi yang ni kadai baai dak dor baris nang mukhe. Hantai ya kata kajing uput kadang kajing ya ngamtip hakan ko rukam mampa kan komen nama kam tiga subjek jungi. Talor kini kan ngurim baai na dor baris nang mukhe ha kini ka jaka bagi kot tulukuru. To kanako. Namar ya kasnong hi ngitip bala bak kli lan ne yo orang bak snong lajik dak kasnong. Tekadai ka jigit kia jong orang bak snong. Matpek ke ke babha ke pasni juga snong. Baar ba de lada de bet ki jen snong lan de para marin snong ulada no doloi ban pe. Tangta ini ki biru piladan ya gini ka NOC ba ano doloi. Ta halor jang kini kaladan ke forest clearance ani kanan forest bagi yo no po state forest. Karadon ro ko forest clearance bagi yo no po district council. Kabamun subject ikot keladan ani. Ta hadin be kilayo ay gini ke subject ikot ni sedang ban proses ini ban penya gini ikot jangki. Kat kun ke jinglap jangi kilong kababit dan ni kabaya ya comply beka citing norms. Ting ni la issue nama be issue ngi dan consent committee. Kiba kontrib ye ki department repair komba southern department. Ta lengba ka committee kila pass ini ka kila ai approval ban ai consent to establish. Tingila ai ini. Tengah rondang mending ngai bagalami apa press media. Ngampas ngotho kalau kumno nga kat kum jing i jong ha press nin bakatan ka jing kaji ajaka tu le kumno ngapa at comment sekang ta. Tan rei ada kile appointment ta ngapen tanggawe ngapen ong ba hakopor be inspection do officer jing i wong ba don wa amdan e. Tengah ong lese kala lese nama balai kala bandai ba ka ai bangi ai nama hakopor bangi ai kini ki GPS ai ki don daga map. Kita kum gini gimana? Tahang ni ngampat lah bad pensisa rek kai gejing suba. Kalau se kala mandai kai ka baai hakan ni kama ini ki bir klip sna hapo ni upot jong ni kama GPS map. Le se ki kum la shwai. Ye ka tangi patip namar kat kum gini ke dorkas mangila complain mangila yo kalau polarity langin like inspection lang barok lai sautin. Ni pen baik haga tiyo banwan ni pen baik kawai gasing indon lang. Namang aku ai ki bakin don lang. Mangaru makular ki bangan lek na damar hakapor be inspect umde banga be inspect teman-teman ini lada gade sisa kat kum kejing kam jongki tengin haban lek ke bade ban next step ni haban baik tan ni kebaar le lada uni uku shubu ngi ai hapo ni ma bulai chna shawai ka ba mo si sendan ngin weng no gitu ga konsep establish tanga gade di china ni tengah menir kadang ai khublai ga sino ang bah pe wan sini na mangi apa ni kren ni mirjingun ba ma chuka wakti agar khubor mpo chai ta le pempet menit tengah trai kan in sala ya badai ban ni sa BDP ga ai ban mi hari ti ban wan ni sek penlong ji awareness ni penlong ji workshop ta habang idan kun gini tengi khot ye ki stakeholders ni ki badai ban pek sebukum next week chipak dari guru ngindan gini workshop sebuah industry estate. Hang tu ikut lang ya barok kini ki factories industries ki badan hapo omya industry estate. Habar ni ngeladat macam senen. Hang tu ikut ye resource person nakal kata la CPCB ter. Kau tu barok hai ke dikecim persang jongi ban wanra man lang bagi resource person jigi modern technologies ki ek bade ban le kata kada dikecim persang jongi ni pos ki por. Ban ngidon ru ki awareness school tengi ngidan ni social media page jongi kat kebala ni saya bilang anda. Andai kamu dah bagi baru tip bahkan ni kedai kebas new. Andai kerja ni kalau kamu tip kata kedai kebas. Dalam mengadam berat yunyut apa lau jona. Andai ada bagi ya. Andai ladam dong jeng andai lang mula. Masuk kedau baik kalau masuk andai ban IT lang kalau kebaya. Ni kamu tu membuat hai. Kata pinang andai kata pinang sah. Andai kata yang muncul hai. Ni tip bagi le kamera melajong. Kidan di court case serum sanen ni jubah ile bare ban jubah ante ke kamera mi jingi gale ban ya sekapan ki kam ka kamera ka bade kat kum direct WhatsApp kidan ki find bingi ai kidan direction bingi ai kidan ki closure bingi ai bar ka gale dan tanda ki por hapo
Kuno court case ngim long ke baran jadi hentai berot court case ni ya, karena ni air ke justification.